Izgradnja građevinskih objekata je kompleksan i često veoma opasan i fizički zahtjevan posao za radnike. I zbog toga je obaveza poslodavaca ili investitora da na vrijeme obezbijede zaštitnu opremu za svoje radnike kako bi oni na pravi način uspjeli da obave posao. Zaštitna radna oprema se odnosi na sve ono što može da zaštiti radnika na poslu od povreda i infekcija. Veoma je važno koristiti je na gradilištu pri izgradnji objekata jer često spriječava povrede i čuva radnicima život. U Crnoj Gori i u regionu se i danas za zaštitnu opremu koristi pojam HTZ oprema, skraćeno od higijensko-tehnička zaštita, kako se ta oprema zvala prema JUS-u, odnosno jugoslovenskom standardu. Kada govorimo o HTZ opremi, odnosno higijensko-tehničkoj zaštiti, u kompaniji Cerovo zaista možete pronaći širok spektar asortimana ovog proizvoda. HTZ oprema pre svega se može pronaći od brenda Prevent Safety. To je brend koji je deo Prevent grupacije iz Bosne i Hercegovine i jedan je od najkvalitetnijih brendova u proizvodnji ove opreme na našim prostorima. Kao što znate, HTZ oprema je jedan od osnovnih preduslova za siguran i bezbedan rad i samo takav rad je, da kažemo, kvalitetan. Što se tiče proizvoda koje možete pronaći u kompaniji Cerovo, možete pronaći pre svega zaštitnu obuću, odeću, opremu za zaštitu lica, očiju, disajnih puteva, sluha itd. Što se tiče 3 proizvoda koje smo mi izdvojili da danas govorimo o njima, pre svega to su rukavice marke Prevent koje su na prednjoj strani obložene modeliranom gumom. Ova modelirana guma je na kažiprstu i palcu ojačana u 2 sloja, što opet poboljšava bezbednost, a pored toga sa zadnje strane je određen jedan tanji sloj ove modelirane gume kako bi se poboljšalo disanje kože prilikom rada. Drugi proizvod jesu cipele koje opet služe za zaštitu na radu. One su rađene od vodoodbojne zrnaste kože u 2,2 mm i na prednjoj strani se nalazi kapa od polikarbonata koja dodatno pruža zaštitu prilikom rada. Ove cipele imaju i anatomski uložak, otporne su na vodu, otporne su na ulje i naftu, a imaju i metalni međuđon koji opet pruža određeni vid dodatne zaštite. Cipele su takođe pogodne za rad na niskim temperaturama i javljaju se u 2 modela, u dubokom i plitkom modelu, opet u zavisnosti od potreba svakog radnika i od potreba, odnosno zahteva i godišnjeg doba u kojima se obavljaju radovi. Treći proizvod jesu odela, odnosno to su odela opet marke Prevent koje su rađena od 245-gramskog materijala, 65% je rađeno u polijesteru, a 35% u pamuku. U pitanju su pantalone i zaštitna odela sa tregerima. Opet govorimo o modelima koje su rađene po svim svetskim i evropskim standardima i što se tiče mode i što se tiče svih zakona o zaštiti na radu. Pored pantalona i pored pantalona sa tregerima u ponudi možete i pronaći i bluzu. Kada to sve spojimo u jedan komplet, zaista se može reći da možete kompletirati celu vašu zaštitnu opremu u kompaniji Cerovo. Svu zaštitnu opremu, odnosno HTZ opremu, možete pronaći u maloprodajnim objektima kompanije Cerovo, u Baru, Sutomoru, Ulcinju, Budvi, Radanovićima i Podgorici. Kao jedan od bitnih činilaca zaštite na radu je HTZ oprema koja smanjuje mogućnost povrede ili nezgode prilikom izlaganja opasnostima, pa je obavezno koristiti je u širokom dijapazonu poslova. Osim što će poslužiti zaštiti zdravlja i života, mnogi često zaboravljaju da u krajnjem povećava i produktivnost djelatnika u radnom okruženju.